ang struggle karon sa katawhan, labi na gid sa atong mga batan-on, kana gyung musikat. Bisag unsa nalay buhaton, aron lang gyud musikat. Kamo wa mo maapil aning batasana? Wa mo maapil? Na bisag palayan, daghan ninyo ni apiloy. Bitaw. Kada diyang magpakolor kasi mong buhok. Aron man na dili ka ma-out of fashion. Si Kristo naghisgot nga kung iisa na ako gikan sa yuta, exalt ba? Pasabot. Yan, kana kung magpasikat, nganong imo mo nang i-post diha sa Facebook, sa YouTube, aron makita. Di ba? Mausad na ang atong bandira. Birahon na ay flagpole. Ipataas. Aron makita. Maghimutag mga buildings. Aron makita. Kanang mga billboards. Iisa gyud ana gyud ibutang sa makita gidayon igtan-aw nimo. Wa may ibutang diri sa ubos. Unsa pagkakita diri sa ubos? Iisa gyud. Pero ang nakalahi ni Kristo kay ang iyang gigamit nga iisa siya mao ang cross. Sa mo nang cross. Unsaon man pag-isa pinaagi sa cross. Ang una nga paagi mao gyud ang pagdesisyon nga moantos ta. Moantos. Kana bang mahigugmatas pag-antos. Ang tao nga mahigugmas pag-antos musikat gyud. Bitaw. Kanang ginikanan nga moantos para sa anak, sikat kay na siyang anak. Mao ginay pangitaon, maoy palabhon, maoy palungagon, mao gani usahay paansiron sa ganana mudyol. Hapit na lang nga maoy mukaon kay pangpahungit na sad, ano nya inigkatog magpahapyod-hapyod. Ano bang antos kay na hasol, di ba? Pero ang inahan ug ang amahan nga mobuhat ana magpangita ginang anak, sikat kay na siyang kasing-kasing. Mao sana ang atong mga leaders sa nasod kanang muantos para sa kaayuhan sa katawhan, sikat gyud kay nas tanan. Pangitaon gyud na, inig-eleksyon daog gyud na. Pero kana ganing tao nga kusog kaing mo paantos, kana bang daog-daogon gyud ka, lisod-lisoron gyud ka. Unsa man, musikat na dili. Sikat gyapon, pero sikat kay sigihan magmaritis. Sige libak, sigihag tunglo. Daghan kay magsigig tunglo kanus-a man na mamatay ana. Sigana. Pero sikat nga atong gipasabot, kana bang ang mga tao muduol ba? Ang mga tao murag ba magnet. Ang una gyud makapamagnet sa mga tao kana gyud pag-antos. Di ba? Ikaw lingian na imong tupad. Ing na antoson ko nimo. Ing na pagkaton-katon san mo antoson ko nimo. Tanawa di magmoingon, antoson di ka. Pastilan lagi ganahan kay kana tawana. Ikaduha, kining pag-antos gi-describe ni sa atong second reading. Desisyon gid ito ni Kristo nga mag-antos. Dili dito ingon nga gi-impose niya naman sa guyuban nga kanang ingka nag-antos o mantay mahimo. Tud pa ni anhing Monsignor Binghay, diha jud ko kadungog ani niya kanang wa mantay mahims. Ana ba? Amot ay nagkatron ibutang sa Ginoo sa Monsignor, no? Idol ra ba to nako. Ako sa tong parish priest pagsugod na kog serve Guadalupe, mo to'y naka-attract nako si Monsignor Binghay. Sugod kog serve sa Guadalupe as choir, Legion of Mary. So,
Una, ang ikaduha nga makapasikat nato ug mo'y nakapasikat ni Kristo nga matod pagani sa mga tao nga nag-analyze karon sa mga celebrities, wap adyo kunoy nakatupong sa kasikat ni Kristo. Way makabreak sa iyang record, sa iyang kasikat. Sikat sa kasing-kasing sa mga tao, sikat sa hunahuna, sikat sa mga sinulat. Sikat gyud kay Kristo, no? Ay nakabreak ana. Unsa may akong tan-aw ikaduha niyang gibuhat kana bitang sa unang pagbasa nato, ang mga kontra niya katong kasigig bagulbol batok sa Ginoo iyang gitagaan og kaayuhan, healing. Kana bitang tao nga siging yaw-yaw nimo, sigig daot nimo, nya imong tabangan, porting sikata gini mo ana. Nakasuway na mo ana. Kana bang tao ba nga sig yaw-yaw nimo, siging daot nimo? Ano, in short, kaaway gid sa imong kinabuhi ba? Nya imong tabangan. Basta lagi nindota lagi ana. Nakasuway na mo pa. Katong nakasuway, okay, congratulations. Pero tigyong nindota, musikat yung kaana, dili lang sa tao nga imong gitabangan, matabi ginastanan. Kung kani si Zelensky, iyang tabangan si Putin, ana, o kung sa'y panginahanglan, niya si President, Putin, presidente ba na siya sa Russia, iyang tabangan ang panginahanglan sa Ukraine. Basta lagi ibutang gina sa history, the greatest heroes in the world. Kay perti nagurong paitas kalibutan, nag-antos nagutag maayo tungod aning ilang gubat, kay imbis magtinabangay sila sa usag-usa, nagpinatyanay. Kining ato ro din sa atong nasod niya man tay mga leaders nga nagsigig away, nga sigig yung pangita ug paagi nga maguba ang kinabuhi sa pikas, ang pikasan mangita sa paaging maguba, magtinabangay pa lang ni sila, no? Ano bang ang akong pangitaon mao ang imong kaayuhan? Nya mingon sa tong usa, ako sad maningkamot ko para sa imong kaayuhan. Ana mao to si Moises gigamit sa Ginoo. Kay siya man sad maoy sintros mga tao reklamo, gigamit sa Ginoo si Moises pagpadayag sa iyang dakong gugma sa mga tao nga mga buangon. Ana. Sige ko na ba? Pangutan-an na imong tupad. Ing na muhatag kag kaayuhan sa wa mo bayad og utang. Ay kana. Pangutan-an ko na ba? Na kanabang taong wa gyud mo bayad og utang, muhatag kag kaayuhan. Hinaot pa unta. Diri sa atong ebanghelyo gipakita ni Kristo nga ang makapasikat niyag maayo kini di ang pagdesisyon nga magpalansang sa krus. Gi-announce ni Kristo ngadto ni Nicodemos nga tanawa niya, ug ako na iisa gikan sa yuta sama adtong pag-isa ni Moises sa bitin nga tumbaga, akong tigumon ang tanang mga tao ngari kanako. Kana bang the love to die for others? Pangita mong tao nga nagpakamatay para sa kaluwasan sa uban, nga wa mo sikat, wa gyud taong nahitabo. Bisan ganis Pedro kalungsod nga gilabay ratong lawa sa dagat, ning gawas gyud nga nisikat og napasidunggan sa tibuok simbahan. Kana bang mangita gina siya paagi nga sikat ka, pero magsige lang ka diag TikTok nya magbutang-butang anang naang mga attire nga nindot ra ba sa tan-awon. Ana, oy, do na kay pagkaluma. Musikat kag kadiyot nya maluma. Kanang mga celebrities nato nga way mga kasal, siging pasundaya ganang ilang mga sexual relationships, nga mao pa lang kani pag-uyab-uyab, wa pay mga kasal,
Adto dayon ana mga beach pakita-kita dayon tong kasigig sapnay-sapnay nga nakatupis lang ingon ana kising-kising didto, kilig-kilig sa mga followers, mga fans. Muluma ra na madugay kay ngano man i-post man pud nga na nag-away, na nagbuwag na. Primero kilig, ala sila na nice kayo. Ana igsunod mga pila ka panahon, wala to ana nagbuwag na. Muluma ba? Bisa ka nang imong naong, imong nang sige usab. Tanawa ini kahapon, luma na na. Ikabuntag murag sikat kag naong, ikahapon, luma na. Bati na kay kag naong. Nga naman. Di man gud na nimo dedicated for the salvation of others. Para mangguna nimo, maningkamo ta para ta mo sikat, patay ka diya, muluma gyud ka. Kanang imong balay, imo nang nindot-nindoton. Sa kini ato simbahan, mura manig nindot. Tanawa dangatan nig mga 20 ka tuig, mura ginig basurahan. Bati na kinig naong. Adili no? Dili kay nga naman ang simbahan dedicated man para sa kaluwasan sa katawhan. Di gini mo bati. Samtang mao panay purpose. Pero himuo na gani ni nga agianan sa kolekta para isod sa bulsa. Akana kaga kining naong ani nya ako nay musikat kay portinan akong dagkuag balay gipang tukod ang akong mga sakyanan nindot na kaayo tagutlo ka buok nindot kay tanan nya mao na akong buhaton gamiton ko ni dinhi para kanang tanan yung kolekta isod ko na bulsa mukaga gini ni ang lugar no mao na sikat-sikat ta karon nga naman porting daghana atong gipangtabangan nga nanginahanglan individual, institusyon, mga parokya, mga religious communities. Nganong nakatabang man ta? Kay naghiusa ta, nagsigitag hinatagay. Porting ninduta, mo nang ning shine. O ba karon mag-warning umaabot ng linog siguro. Ning shine ang atong parokya abot na ngadto sa tanang suok sa kalibutan. So atong pasalamatan ang gasigig sunod aning ato dining misa tibuok kalibutan. Nya di ra ba mo sunod lang ang kadaghanan, di pa kay kadaghanan, jutay ra. Mupalit pag yung slap. Sus, pakpakan na ito mga donors. Kay nakahimo gid ta pagtabang sa uban. Muna ako isip pari o paris priest dinhi, ako ginang gihimong role sa kong kinabuhi. Gamiton ko ning tanan ninyong gihatag dinhi sa parokya, maslat man or kolekta or kanang inyong ihatag nga love offering, gamiton gyud na nato para sa kaluwasan sa panginahanglan sa atong isig katao. Dili para lang sa atong parokya, labaw sa tanan, dili para sa akong bulsa. Iampo sa ko ninyo, ana, ha? Kay basig matintal niya ako ba? Ana, matintal gani ko, na mas Brad Loloy, ganing atong sila Sternara, mao man ni atong tighusay, badlonga dayon ko ninyo ing napader, ug mao gini imong buhaton, amo na lang kang ilansang sa cross dias gawas. Aron musikat kag maayo. Kay murag wa na ni ayong imong gibuhat. Dadi na ni kaluwasan sa katawhan nga imo naman ning kaluwasan. Badlunga jud ko ninyo. Og mahimo pagsuwat mo i-report ngadto sa obispo. Father Siano sige nagsuod sa bulsa. Bitaw. Ana yun. I-report, i-post sa social media aron gyud muskandal ba aron ko makaamgo kay makaguba gid na sa atong kinabuhi ug sa katilingban ang pagsalbar sa atong kaugalingon. Matud pa ni Kristo, kung imong paningkamutan ang pagpaniguro sa pagsalbar sa imong kinabuhi, mawad-an ka niini. Pero kung ang imong kinabuhi, imong gamiton para nako, pasabot para sa simbahan, para sa katawhan nga gihigugmas Ginoo, makabaton ka niini
sa abunda ug way katapusan. Muna ang mga tao nga nagpakamatay para kaayuhan sa uban, makatoliko man or dili katoliko. Ay pagtuo nga katoliko ray nagsikat-sikat ana mga santos-santos, daghan kay mga dili katoliko nga sikat kaayo. Example, Mahatma Gandhi nagpakamatay para siyang isikataw. Porting sikata hangtod karon ay gihimong pattern ang iyang kinabuhi. Dili raman kita mao dunay ingon ana kita mga katoliko, nalipay lang pud ta nga naapil ta diha og maoy atong priority. Kay si Kristo ug ang mga santos mao man ay priority nila ang pagpakamatay para sa uban. And that is the center meaning and message of the cross, to die for the salvation of the entire humanity. Sige, tapusang lingi. Ingnay mong tupad, pakamatian tika. Okay. Ingna. Haron iguli anak dito, wa na ikabayad sa tuition siyang anak, tiksan dahin ka. Dahil, wa na ko ikabayad sa tuition na akadiha. Nya kay wa man sa kay kwarta, ibaligya ang imong multicab, ang halin ibayad sa tuition, maglakaw na lang kasdan, sakay na lang kagabal-habal. Ningsang hay na ba imong multicab? Isa, akong ibaligya kay gitabang sa among silingan aron kabayad sa tuition. Nya pagsunod ang tuig, pagtapos sa semester, nahagbong ra ang anak kay sige ra daig lakwat sa. Hagbong pang anak, patay pang imong multicab, lakaw pa ka. Unsa may isulti? Liwat na gyud ko sa Ginoo ani. Kay si Kristo gipatay. Nya unsay gibuhat ros mga Kristiyanos, nagpahimos sa mga kabtangan nga kaluwasan nga gibilin ni Kristo, mga abusado ug abusada kaita. Apil na ning nagwali. Daghan kay tagsa siging pakasa, wa kita makonsensya nga nagpakamatay na gani ang Ginoo para nato. Sige lang yapon tagpakasala nga maunay dakong kontras Ginoo. Na ha? Naot pa unta mapanton sa tani ini. Saon pagsikat? Saan to pagsikat? Nalimot na. Unsa tay unahon? Kinahanglan nga dili limot man ko ato. Hasta ako nalimot manong ko. Ang atong buhaton sama ni Kristo, dili kita mahadlok aning mga pagtabang sa atong isigkataw. Nya ang ikaduha, ang pagdesisyon nga kita muhatag og kaayuhan sa atong isigkataw, labi na gis atong mga kaaway. Ug ang katapusan, ang paghigugma nga kita ilansang sa krus. Ang musunod ani manindog ta.